Muvandimwe, ntugakine n'igisirikare cya M23 rwose, ntugakine nacyo kuko ni igisirikare cy'abaturage kirwana ku bw'abaturage. Aya ni amwe mu magambo y'umugabo wahitanywe n'ibitero by'indege za drone Wiringoma bataziraga reshushu dipe ble Congolais cyangwa se kwikiri. Kuri uyu wa kabiri w'itariki 24 z'ukwa kabiri 2026, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri santere ya Rubaya mu burasirazuba bw'iki gihugu, bikavugwa yuko cyaba cyarahitanye umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Wiringoma. Dusubiye inyuma gato, mu Gushyingo 2021, nyuma y'imyaka 8 M23 itavugwa, imirwano yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe nta kindi cyari cyabaye, ahubwo ni umutwe wa M23 wari wongeye kwisuganya buri mirwano na FARDC bashinjaga yuko bakoreraga ihonyora ry'uburenganzira abaturage b'abanyamurenge, bavuga yuko atari abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere y'icyo gihe ntago ari abantu benshi bari bazi Majoro Wiringoma, kuko yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2022 aho yari amaze kuba umuvugizi wa M23, atangira kumvikana mu binyamakuru byinshi bitandukanye byo ku isi nyuma yo gukorana umuhate aka kazi yari ashinzwe muri M23. Uyu mwanya Wiringoma yari yarawugiye asimbuye Colonel Jean Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23 kugeza ineshejwe kandi gacikamo kabiri mu mwaka wa 2013. Amaze kumenyekana, Wiringoma yagiye yumvikana avuga ko yari ari muri M23 kuva mu 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryashinzwe na Etienne Tshisekedi, ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Tshisekedi. Umutwe wa M23 nturemeza ku mugaragaro urupfu rwa Wiringoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo ibirombe leta ya Kinshasa iherutse kwegurira kampani z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro z'Abanyamerika. Gusa mu gitondo ahagana saa 11 kuri uyu wa kabiri, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ku bitero bya drone byarashe Buhumyi, agace ka Rubaya, byica abasivili n'inzirakarengane, abyita icyaha ku nyokomuntu n'icyaha cy'intambara. Ese koko drone yaba ari intwari ikaza ya FARDC muri iyi ntambara nk'uko biri kugenda bivugwa n'abanyabwenge mu ntambara batandukanye? Kugeza ubu nta kiramye neza ku bitero Kanyuka yavuze ko byabaye saa 8:43 z'igicuku i Rubaya ari byo byaba byahitanye umuvugizi wa M23 Wiringoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba M23. Gusa niba ari byo bitero yaba yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranywe ubushishozi n'amakuru ahagije iki gisirikare cya Kongo cyari gifite kugira ngo drone zihagurutswe zijyeyo. Ubundi ubusanzwe drone z'intambara zikoresha kamera yerekana abazikoresha bari mu birometero bitandukanye, ndetse bishobora kugera n'amagana ukurikije aho zigeze mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kinshasa cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa na M23.
Colonel Nangu ukuriye umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abaturage kuri icyo gitero M23 yigambye, we yongeyeho yuko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone ubu zizajya zirasirwaho zituruka. Ariko ibitero bya drone za FARDC ntago byigeze bihagarara, ahubwo nyuma yaho ibindi bikomeye byakomeje kuvugwa mu duce twa Minembwe n'inkengero zawo muri Kivu y'Epfo no mu bice bimwe bya Warikare, Masisi na Rutshuru muri Kivu ya ruguru. Kuba Wiringoma yarashwe n'igitero cya drone gishobora kuba cyanakomerekeje cyangwa kigahitana n'abandi bari kumwe nawe, kandi bikerekana n'ishusho y'ubukana bw'izi ndege muri iyi ntambara. Gusa nyine nk'uko twahoze tubibabwira, M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC ntacyo baratangaza kuri uru rupfu rwa Wiringoma. Mu gihe inkuru y'urupfu rwa Wiringoma irimo kuvugwa hose kuko ari uzwi cyane, birashoboka ko benshi badafite amazina azwi barimo guhitanwa n'izi ndege, baba abasivili cyangwa se abasirikare, bucece ndetse na vuba vuba. Mu gihe impande zombi zikomeza gushinjanya gutangira ibitero no kurenga ku gahenge bumvikanye inshuro zirenze imwe mu myaka 2 ishize, urupfu rwa Wiringoma rurongera gutuma ihurizo ry'amaherezo y'iyi ntambara rirushaho gukomera cyane. Wiringoma arazwi cyane nk'umuntu unenga politiki ya Perezida Felix Tshisekedi, ndetse akavuga yuko yari ayizi cyane kuko yari ari mu ishyaka ryashinzwe na papa we ryitwaga UTBC nk'uko twabibabwiye kare. Oni yafatiye Wiringoma ibihano mu mwaka wa 2023 ivuga ko akomeje kugira uruhare mu byaha by'ubugome bikorwa nayo mu 23 birimo ubwicanyi, gushimuta abantu, gusahura no kwinjiza abana mu gisirikare, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ndetse n'ibindi bitandukanye bamushinjaga. Oni kandi yamushinjaga guhisha ingiro no gutangaza ibijyanye n'ibitero M23 ikora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza ku bihano n'ibirego bya Oni, Wiringoma yabwiye BBC ati ibyo ntacyo biturebaho, turi igisirikare cya rubanda, turwanira abanyekongo ngo babeho neza. Amagambo ya Wiringoma. Ubuzima bwe bwite ntabwo Wiringoma yakundaga kubuvugaho, ariko bamwe mu bamuzi neza bavuga ko yari afite abana 4. Gusa isoko y'aya makuru ntabwo yizewe neza ku buryo wayafata nk'ukuri ijana ku rindi. Nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe nayo mu 23, Wiringoma yabonetse mu mashusho y'abacancuro b'abazungu bafashwe nayo mu 23 arimo kubihaniza, ubundi bamuca imbere ku murongo bihuta babwira ngo kwikiri, bisobanuye ngo vuba vuba, mbere y'uko abo bacancuro basubira mu bihugu byabo babacishije mu Rwanda. Imvugo ya kwikiri ya Wiringoma yongeye kugaragara mu yandi mashusho yo mu mpera ya Werurwe mu mwaka ushize 2025, ubwo Wiringoma yabonetsemo arimo kuramukanya no gutebya n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baraje muri iyi ntambara mu ngabo za SADC, bari bamaze igihe bagotewe ku kibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko basubira mu gihugu cyabo. Wiringoma kandi yari yaravukiye mu mujyi wa Kinshasa mu mwaka wa 1974, kandi mbere yo kwinjira mu gisirikare yakoze imirimo igiye itandukanye harimo no kuba umwarimu w'ururimi rw'Igifaransa. Wiringoma kandi yafatwaga nk'umuntu w'ingenzi cyane mu itumanaho n'icengeza amatwara rye mu 23, aho yakunze kugaragara mu bitangazamakuru mpuzamahanga nka BBC gahuza miryango avuganira uyu mutwe. Wiringoma yari umugabo w'umunyabwuzu uzi kuganira no gutebya cyane, akagira abarinzi nk'ibindi bikomerezwa byose, ariko nanone akagira umwihariko wo kwitwarira imodoka ari kumwe n'abamurindaga. Umusirikare atangira intambara, ariko si inshingano ye kuyisoza, kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose yashobora gukora ku mbarutso akarasa mu cyico ntahushe. Umwe arapfa, 2 bagapfa, ndetse 3 bagapfa, ariko usigaye agakomeza. Ihame ryo kurwanira uburenganzira ubudatezuka. Ese uburenganzira bw'abaturage b'abanyamurenge mu 23 irwaniriza bugeraho cyangwa se bizarangira ukundi? Tubashimiye yuko mwadukurikiye mukaduha umwanya wanyu, tubonana ubutaha.